First of all, I like to thanks press media no. So today briefing kaya thang tongo. Bus kango in this month August in this month coming 9th of this month we are having World Indigenous Day. Sara hayungo kaisa sini bukung bara haikeba Tipra bosongni. Dorong kaisa Salman mani sal on coming 9 days sini Charilam blog sing organize khainai oro kaisa program khainai big gathering program neo jagawa pray around 1200 borok tei singoro big gathering khainai boni bagai singiro committee khaka prosri committee khaka program ma naithok ta paiyana bagai বিশেষ খাইনাই সারানি মুসুঙ্গ সিনি তাই সিনি এই সিনিয়র এন্ড ডাইনামিক লিডার Tipra Mothani পুলিয়ানি সিনি পাইথাক তো হিলমায়া পুলিয়ানি সিনি তাবুক জরা সামু খাইতানে সিনি দা প্রফুল্ল তাই সিনি কেশিয়ার সিনি দা বসন্ত ববো তঙ্গ তাইবো সেন্ট্রাল মেম্বারস অফ মানজাখা সিনি দিনো কমিটি চংখা বিশেষ খাইনাই সিনি সাকলাইনাই সিনি কমিটিনি কনভেনর অফ Indigenous Day plus sini 19 August sini bubagra architecture tai modern bubagra hanjago sini Maharaj Bibikram Kishore Manikon birthday a dini bagani songo prosody committee khajaka sini oro convener tongo sini block president Mr. Sanjit Deborma tai joint convener tongo sini TWFP block president Mrs. Rohali Deborma tai joint convener tongo sini YTF president Mr. Radhacharan Deborma, cashier tongo, sini da bosonto, assistant cashier khorami mangai tongo, khanai bo sumukjak boroni contribution balene kebang, tai masa samoli to sokoli atini, mangai samoli, mangai cashier kha, tai masa tini sokaya, sengke member tongo, tai jot member tongo, member bung salia, tai cultural and sini decoration. Jadi moncono decoration khainai cultural program ma naikto khajaka team samjaka convener tongo da phalo haika Biswajit tai boneloki tongo da Bishram tai sini Sudin Babu Swapna Jiten Urmila Parvati Samolik tai Anjali amorkhe cultural and program decoration ni bagai dormo daikto jaka bone bagai pipeline hambai marwal press media no sunondro kiri logi de mani bagai tamni himale Norok saya menjauhi semua logiri teman bagaimana seng pipeline hambai, tapi bus kami orang mau tarik program sini chief guest ni manjak kene sini munis amdoli gulakat ni MDC baru menang honorable Umar Sangkot Deborma, bopai manjak nai, bono chief guest, bono bagai, tai sini local leader setongai, sini local leader semua seng invite kene baru botong nai, bono bagai, ang tini asyik jalan pang sayuran Motha ka, jotono hambai kulumbai kya.